Die wye wêreld is deesdae soveel nader aan ons hier in die suide. In die skadu van die Tafelberg kan ons in 'n oogflits reis na die verre lande. So kom saam met my Elana Afrika Bredenkamp op 'n CO.za kuberreis. Vandag kuier ons in Italië en Texas. I'm a horse riding instructor. I actually have family in Moorrivier. Actually Afrikaans. Hulle gaan my klap. Want my Afrikaans is nie goed nie, maar ek is baie lief vir hulle. Hulle is lief vir perde. They actually breed horses. Maar dit is so warm hier in die somer. Dit is maar beter om binne te bly. Ja, hulle sê so as jy daar's 'n stukkie brandpapier tussen Nel en Dallas. Nee, Gebrand van Texas se kant, nie die Helse kant. Dis warm hier so. Ons begin vandag op CO.za in die kunste hoofstad van Europa, Rome, Italië. Kuns, kos en 'n millennia van geskiedenis is in die stad se lewensbloed. Hier gesels ons met Luanne Deutschmann en haar seun Alessio, deel van die nuwe generasie van Suid-Afrikaners wat wêreldburgers word. Luanne se liefde vir perde het vir haar groot vreugde gebring. I have 3 horses at home. We have 5 acres. It's a small holding I live on. So 3 horses, lots of dogs. My son, his motorbike, he loves motocross. And my husband works all day. She leaves in the morning, comes back at night. Very hard work. So we do international congresses with him. He's always at international show jumping or eventing competitions. He's also a horse riding instructor. Very good, Lowell. That's excellent. I actually have family in Moorrivier. Actually Afrikaans. so hulle gaan my klap. Want my Afrikaans is nie goed nie, maar ek is baie lief vir hulle. Hulle is lief vir perde. They actually breed horses. Actually, I got my passion for horse riding from them, and that was my childhood. So I brought that through to Italy, and it's been my passion like forever. Andiamo, Jimpe! Bravo! Dai fermo, bravo! Bravi! Dit is 'n lang pad van King Williamstown na 'n liefdesverhaal in romantiese Italië, waar Luanne het hierdie reis begin met danspassies. Yeah, when I left school, I went to go and study in PE. That didn't work out because I was not ready to study. So I went into Joburg, Pretoria actually. I was a bar lady for a while. I was 19 years old. And there I met a dancing company that said, well, you're a very good dancer. Would you like to join the dancing company? So I did. It was cabaret dancing, yeah. Not stripping, cabaret dancing. And it was great fun. And then I met my Italian boyfriend, and they moved back to Italy. And that's when I thought I'd come over for 6 months to Italy just to learn a bit of Italian and see what Italy's like, you know. And then I actually got into a television show. And while I was there, I was doing modeling and in Rome, which there are quite a lot of big designer names in Rome. So I was very lucky to get into those modeling shows there. Vir Luanne is haar ou tuisdorp in die Oos-Kaap nog baie belangrik. Sy het nog sterk bande met vriende en familie in King Williamstown. It is my big love. And can I tell you, all of us expats living overseas, when it comes to King Williamstown, our hearts just melt. We follow it the moment that there is something there, like now, last Friday, I actually came down because there was a fun run, a Halloween fun run at the King Williamstown Golf Club that was done for a friend of mine that has cancer. And she's not doing well. So we all got together, and she's had donations from overseas, from anyone that used to live in King Williamstown. There's from London, from Canada, from America, from us in Italy. But we move overseas, but we don't forget about them. We try our best to keep in contact with South Africa. I don't think there's one expat that really doesn't care about the situation here. Luanne het onlangs saam met 'n paar van haar ou skoolvriende gaan vakansie hou op 'n Italiaanse eiland, net na die breek.
Luann vertel ons meer van die betowerende Capri en stel ons voor aan 'n paar van haar oproerige vriende. Hier op co.za lê ons besoek af by Suid-Afrikaners in Rome, die kunste hoofstad van Europa, en dan 'n bietjie later die oop vlaktes van Texas. Ons gaan gesels met Andrei en Belinda van der Berg oor hulle sukses en teenspoed in Amerika. Oos-Kaapenaar Luann Deutschmann, wat al 26 jaar lank al in Italië bly, was onlangs saam met 'n paar ou oproerige skoolvriende op vakansie op die eiland van Capri. We actually went to Capri together. We decided to spend 2-3 nights in Capri. And as we got off that traghetto, the little boats that take you from Naples to Capri, which is an island for the people that don't know Capri, it's just an hour off Naples. We get off this boat and there's this beautiful, beautiful port with all the huge super yachts on them. So you put your sunglasses on, you must now start looking Lani, You're in Capri, come on. And we get into this taxi, and they are the open taxis, they're like convertible taxis. And this guy puts on his Italian music, and we're singing Yamma, Yamma, we're up the mountain. But for example, a cocktail, a mojito, costed €20 one day. So €20 times 15, 16, yeah, that's ouch. So, hulle drink nie baie in Italië, and now I know why. I brought Italian friends here as well, obviously, because New Year last year we went to Cape Town. They did the garden route, and we did New Year's in Cape Town. And the Italians couldn't get over how friendly South Africans are, how nice our roads are, because if you want to see potholes, you come to Italy. Then you will know what a pothole is. Yeah, there's not one, there is potholes, all of them. So it's not South Africa that's having problems, because it's the world, I think, at the moment. Yeah, so they loved South Africa. They loved the countryside, they loved the people, they loved the food. And our steaks and our meats are very good and they're well cooked. Obviously, and Italians are all about food. So if the Italians say South African food is good, then our chefs are actually doing a brilliant job. So daar het julle dit nou. Italië mag dalk beeldskoon wees, maar ons eie plekke kan maklik kers hou. Ons het ook met Luann gesels oor die groot stap van cabaretdanser in Joburg na 'n lewe in Europa. Someone that leaves South Africa and goes and lives overseas, it's very hard for us to leave everything. And everyone has their own reason. Ek het my kerel son toe gevolg. Hy is 'n Italianer en ek het hom in Joburg leer ken. And then I followed him from Joburg to Italy, and so life just evolved there. Maar my oorspronklike tuiste is King Williamstown in die Oos-Kaap. Goeie aand, Camille. Goeie aand. Dit is Lauren. Dit is my vriend Tanya. Nick. En Nick ons maak pizza. Pizza, ja. Hier in Gulu. Hier in Gulu. Luann is die enigste vrou wat ek ken wat Afrikaans met 'n Italiaanse aksent praat. Ja, ek praat nie meer by Afrikaans nie. Ek wil nie Afrikaans vergeet nie. It's very important to me, maar it's been 26 years, so Luann, wat onder andere in die TV-wêreld baie suksesvol was, kan 'n mens nou nie maklik in 'n boks sit nie. Sy is tans besig met 'n meestersgraad in vertalings. And I'm also now doing a master's in translation, which is it's difficult, but it's going very well. Translating from Italian to English. My dream is actually to work with an Italian-South African company, or South African Italian, and move back and forth. That's what I really want to do. Well, I'm 48 years old. You start, when you're 48, starting a whole new career. But I think South Africans are ready. South Africans roll up their sleeves and go for it. They're not scared.
Dit is my verjaarsdag vanaand. Ek wil met jou this beautiful evening share. Dite ciao! Sono tutti italiani, questo è mio marito con 2 amici sua d'infanzia. Hello, we are the best. And this is the way we spend our nights, and tonight it's going to be a fantastic birthday, ok? Potete anche cantare Buon compleanno italiano. Okay, in English. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. That's me. Happy birthday to you. Have a nice evening, South Africa. I'm here with my son Alessio. He was born here in Italy. Where were you born? In Bari, 1998. And obviously, we go to South Africa. Very often, every year. Every year. We try and go down as much as possible. We have a lot of cousins there. We are in East London area, between East London and Port Elizabeth. It's just outside of East London. It's called Kids Beach. It's a little village on the beach, and it's a lot of old people have bought houses down here, and they've sort of retired here. So over the Christmas period, you get all the grandkids coming down, and big families all sort of throwing their stuff in together into one house and putting a caravan maybe in the garden. Beautiful big houses. We miss our relatives living overseas, and it's very hard, but we have some of our grandchildren here and still have children living here, and so this is the right place for us at the present time. My name is Rosa Slater, and Luann living in Italy is very, very difficult for a mom. We miss her very much, and times like this when she's at home, that it becomes very, very precious. So for all the parents out there that have children overseas, I know what it feels like. Thank you so much for this little interview, and now it's time for Bring Bra with friends, and they're starting to pop in now, so yeah, Chris, say hello. They're looking at our family picture. Yeah, that's our family picture that we did last year. Looking at it's gorgeous. Isn't it beautiful? Yes. Yeah, so that's my whole family. Okay, I try and come down to South Africa at least once or twice a year. There have been some times I haven't been able to make it for like 2 years in a row, and that's been very sad. Because for me and for my son as well, even though he was born in Italy, Christmas is here in South Africa at Kids Beach with my parents, with my brothers and my sisters, and just, you know, just in family. It's a very special time for us. We love giving out presents to kids on Christmas Eve, and it's a family tradition now that has been going for the last 7 years. And every time I fly, I get sick. Don't know what's happening. It's old age. I just tend to get now. I've got bronchitis at the moment, but I'm sure the moment that's over, I'll have a good time on New Year's. Ons bied nou vir Luann vaarwel en gaan verder op ons co.za kiebereis om meer Suid-Afrikaners op te spoor. Van 'n familie wat lief is vir perde na mense wat besot is oor motorfietsse. Kram, Amerika se Texas staat loop oor van olie en geleenthede. Vir ambisieuse Andre en Belinda was dit die perfekte plek om hulle motorfiets uitvoerbesigheid van te bedryf. Bly hierso in Kram, Texas. Dit is net noord van Dallas. Ek's nou 16 jaar in Amerika, kom van Kliprivier in net suid van Johannesburg af. Okay, hier is die familie. Andre en Amy, my ma Rita, wat môre se verjaarsdag is. Ek is al van 1983 hier. Van 1983 af hier. My Afrikaans maar baie swak. Maar sê gaan maar voort. Ek kom van Palabora af. Ek het gekom om motorfietsen te ry hierso, motorfietsen te jaag en karre te jaag. En ek het tamelik suksesvol gedoen. Ek het derde in die land 4 keer gekom.
Ek het in Suid-Afrika geresigeer op Kalami, Swartkops, Lichtenburg en Welkom. Die lewe was aanvanklik moeilik vir Andrei in Amerika. In sy vroeë jare daar moes hy mense se huise skoonmaak om aan die lewe te bly. Baie swaar gekry. Ek het hier gekom met $13 in my sak in Dallas opgeëindig. Ek het $13 in my sak gehad op pad Californië toe. En toe ek hier opnieuw werk gehad nie, niemand geken nie, maar ek is nog altyd hier. Na al die gesukkel kom daar groot vreugde. Net na die breek, die wêreldwind wat uiteindelik deur Andrei se lewe waai. Hier op Kousa besoek ons tans vir Andrei van der Berg in die VSA. Daar op die oop vlaktes van Texas ontmoet Andrei 'n boeremeisie van Suid-Afrika. Volgens Andrei was dit 'n wêreldwind romanse. Andrei se ma is getroud met my neighbor van Suid-Afrika. En my suster het gesê ek moet nou vir die tannie en oom gaan kuier. Ek was 2 weke by haar huis gewees want sy het my baie lekker koekies en koeksisters en net baie lekker boerekos gevoer. Ek kon net nie daar wegkom nie. Maar in die proses het Andrei 'n reisdag gehad. Toe gaan ek saam met die tannie want die man wou nie saamgaan nie. Dis toe nou waar ek Andrei geniet het. Wel 4 weke later is ons of 6 weke later is ons getroud. Sy sê ek sê 4. Wys jy maar net, mens kan in 'n oomblik besluit om 'n groot stap te neem. Aldeesa verskil die van 'n berg se lewenstyl, maar min van ons lewe hier by die huis. Ons het baie Suid-Afrikaners hier, almal is welkom. Maar een keer 'n jaar op Labor Day weekend wat in September is, het ons 'n potjie festival. If you were driving down Farm Road 343 this weekend just outside the city of Rusk, if you didn't look for the sign, you may have missed it. Down this dirt road was a festival like no other. The smell of spices filled the air and gathered around hundreds of friendly people who spoke with an accent not too common around East Texas. En hulle potjie en braai en potjie weer en kuier en vangvis en play games en daar's 'n dans natuurlik, 'n sokkie, Saterdag 'n stokkie. So daar's altyd baie mense daar. Die lewe in Amerika was nie altyd baie aangenaam vir Andrei en Belinda nie. In 2001 het hy by die dood omgedraai. Baie ongelukkig gehad. Ek het in 1990 het ek 'n ongeluk gehad op 'n motorfiets in Atlanta. Maar ek gesê ek sal nooit weer loop nie. En toen in 2010 het ek nog 'n ongeluk met 'n kar gehad. Kopbesering opgedoen. 2 maande in 'n koma. En nee, ek ry nie meer nie, maar my balans is heeltemal weg. My balans is teen die muur en waar ek by ongeluk gehad het met die kar. Andrei was deel van die motorfiets auction in Amerika gewees vir baie lang tyd en hy het pretty much begin in die late 80s, early 90s hier in Amerika. Andrei was die brains agter alles gewees. Ja, hy het die besigheid geran en hy het die masters in international business, nie ek nie. Toe het ek moes dit maar nou maar maak, maar die vrou wat vir ons in die office werk, sy is 'n Amerikaner. Sy was labor gewees in Louisville en sy het my baie gehelp as dit nie vir haar was nie. Sy was lankal al opgegee. Iets waaroor hulle ook baie dankbaar is hulle familie. 'n Hoogs ongewone span van sowat 20 stuk. Ek is Andrei van der Berg. Hier is 2 van my kinders. 3. Anna. Fayapi. Franklin. Kom Franklin. En dat is 3 donkies, miniature donkies. En die donkies is Fayapi, want hy lyk soos 'n Fayapi trekker. En dan het ons 12 perde wat ons babysit vir 'n Arabian Rescue Society. Vir die meeste van ons is Dallas, maar al wat ons weet van Texas.
Maar die Van der Berg se dorpie van Crum is deel van die Dallas en Fort Worth Metroplex. Ons het die JF Kennedy waar hy geskiet is in downtown Dallas. En dan het ons ook die Dallas program, die Suffolk Ranch. En dan is natuurlik kleiner plekke soos Billy Bob's wat 'n groot toeriste aantrekking is vir rodeos en alles wat cowboy related is. Hier's 'n paar shops wat Suid-Afrikaanse goed verkoop. Kan rooibos koop wat in Kalifornië gemaak is. Ek weet nie of dit regtig anders proe nie. Die kos is so, as jy gaan uit eet, is dit nie, as jy moet mooi pick en dis high quantities of nie goeie quality nie. So, as jy wil goeie kos hê, moet jy maar by die huis maak. 'n braai. Wel, André se passie vir sy vorige lewe is nie heeltemal daarmee heen nie. Het oor die jare 'n baie waardevolle versameling van motorfietsse opgebou. Nee, wel is waardevol vir my, maar nie baie waardevol op, jy weet, vir ander mense nie. Ek het byvoorbeeld in my man cave, het ek, daar is net baie min Honda CB1100's in Amerika. Die ander baie is my Kawasaki, my eerste Yamaha wat ek gery het in Suid-Afrika. Ek het so nie gekry, hom is dit in die man cave en dan die Ducati. As jy wil alles oppak en iewers anders te gaan neskrop, maar hom is waar jou hart is. So, as jy nie daar aan die ander kant kan los nie, moenie jou geld mors om te probeer kom nie. Dit is nie jou tyd mors om at least te probeer nie, want dit is wonderlik. Met dit groet ons dan ons CO.za gaste in Europa en in Amerika. Maar voordat ons gaan, ons maak eers 'n poskaart oop van iemand in die wêreldwye Khoza familie. Goeiedag aan almal daaronder in Suid-Afrika. Hier vanuit 'n warm Spanje. Okay, ek weet dit lyk nie warm in die baadjie aan nie, maar dit is 'n sonnige land en ek stuur vir julle sonnige groete en goeie wense vir die nuwe jaar. Dit was interessant geweest. Ek het van die eerste program wat uitgesaai was, ongelooflik van reg oor die wêreld Suid-Afrikaners gehad wat my op Facebook gekontak het. Dit was amazing, al die nuwe vriende wat ek gemaak het net met dit. En ek het nou 3 stelle mense wat geboek het om te kom kuier nou in die nuwe jaar. 2 van hulle na aanleiding van die program. Dis die plaaslike indoor market, elke village, elke dorp in Spanje het so 'n mark. En die groente en die vrugte is ongelooflik. So ek gaan gewoonlik so intoe, ek koop al my groentes vars elke dag. Dis basies wat ek by die mark kry, is al die vars groente. Elke Vrydag is hier 'n tappa roete in Oliva. Ons is hier's 310 bars en restaurante in hierdie dorpie en ons is 27 wat op die tappa roete is. Ek is die enigste foreigner wat daar is. Dis soos pubcrawling, maar die ouens beweeg van bar tot bar. Jy kry 'n drankie saam met 'n porsie kos. En die Spanne is vreeslik lief, is 'n stukkie brood met 'n kaas en 'n worsie of 'n olyf en 'n anchovietjie. Maar my tapas is bietjie anders ter goed as die tipiese tapas. So ek is baie populêr by die ouens want almal wil altyd iets nuuts probeer. Maar die aand met die Afrika partytjie het ons, ek het vetkoek gehad met 'n curry maalvleisie en ek het bobotie gehad, geel rys, lekker pap gehad, boerewors, maar alles tipies Suid-Afrikaanse kos. Was interessant. Meeste het gedink hulle moet in animal costumes kom, want dis al wat hulle dink. Afrika is tiger en lion en what have you. Maar ja, nee, dit was heel lekker geweest en pap en boerewors en sulke kos gemaak vir die aand. En soos dit hoort in goeie Spaans, feliz año nuevo. Daar sê hy. Amper hakkelik nou met daai enetjie, maar voorspoedige nuwe jaar vir almal. Groete uit Oliva. En nou is ons aan die einde van ons CO.za Kiberreis. Om julle stories met ons te deel, skryf ons gerus admin@visioninafrica.co.za. Vertel ons van mense wat landuit is. Ons webwerf is viatv.co.za.
Soek vir co.za en Via TV op Facebook, YouTube, Instagram met die hitsteken Causa Via. Van my Ilana Afrika Bredenkamp tot ziens. Tot 'n volgende keer waar ons Suid-Afrikaners opspoor wat die wêreld aanpak met 'n passie.